Dini jeng Reformation Protestant Reformation nanti salayo te aro jeng kebangma khanaya o Reformation nanti ini gimana jeng saka kisah khanaka abo kaitorni motharok borokni laibuma bobo haike slaijagi phaikya te mothawo bobo haike Sitrat eba kheba poito chaya tongmung rok habi phaikya abo bobo haike slai jakha sabo slaikya tamkhe slaikya abro jeng kisak khana laikya te aboni ulo hongke jeng khnaka mutangjak mani kok eba kheba pothama kaham ang wansuka chongmani ke jeng o paithakni o session no jeng kaisa panel discussion haike khlailayana hnainai wansuk mani resource kaham bokai torni hamari bai tamkhe chini borok tonglak ppt rok tonglak chini khorang kok baino jeng norokni thanio kai torni kok no rwnani bagui jeng chai togano kai torni a kok kaham muthangma kok wan ama singsa akok abrok ni lai bumano teinai jeng serenglayana jeng thasingo ubo nukhnawro je jengno ba ano topic remani hingka hingke Sola Scriptura ni mano jeng Reformation ni lai bumano naharke kaiba kokno tei chengjago abrok tamo abrok hingka Puilani wahke Sola Scriptura eba elembak by simi tei kaibri kok oboni ulo phayana inke oboni key verse inke 2 Timothy 3:16 ni kok no teinai no jeng salayana ora kitingri no tamkhe sikango sajagi thangmani aborok bo o jagao khnawana kursanjak jora o romani bisingo no pairnani bo nayana ani oro nasse kabang khnaya bana binorni kabang khnana ni khatungana tamni bagi himale bo tei bo kaitorni kokno srengjak haini bagi o poito khlai no phaide seng sekangi thangana sini srengmungo salaimungo aboni sekang seng surima baikeno hablayan kaitorni kogo keplaisa kaitor sengno hambairo nang sengno muthangka nini khairok mani jarai bugra nang sengno muthangmani yagulobo nini kok bai tornani loknani bagai nini kok thai rukha obni bagai sengno hambai o babai nei sengkubo o nini o elembak ni bagai jeng hambai ro o elembak no mannani bagai kabangma bororok kathangai sokjaka lasima singsa khlaijaka kabangma bororok kosto mankha obni laibuma belaikheno kirima singsa haipano nini kokle thaisa laisa kamaya tamni bagai himala nini o kok bororok no nini muthangmani kokno phunuknani lama tabuk chini thaniyo bonang obono rakha oboni bagi hambairo tabuk ora asukjak nini o busarokni buskango jeng basao nini o busa nini chongjak bororokni buskango nini fan suar seno reitondi chini bukhawo ayang uyang khlainai pola sitra wansukmung ayang uyang khlai derarna nainai abo hairokno nini mung keplai mung jisu mung bai nordi tamni himale a mung keplai mung bai no sungni ni thanio sano afa amen Amen. jeng o key verse no naikha hingke tamno kaitorni o elembak ni ko kaitorni inspiration by swijak mani ni sau kaitorni elembak ni o ko o inspiration no nai naikha hingke soi swijak mani kogo Tiu nimastos da obo haihini hinjakna Idiamin tebo saimana na abo Hebrew by ruach ni hinjago
abongkha kaitorni hama hni mani haini bagui no o kaitorni hama chini bagui tam mochu khamale chini bagui it's a profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Oba haini sajago omot sengno phorongthani tei chayano chaya hnai phunuk thani tei charui ra thani tei obono to train aboni bagui phorongjago samongo chugo haini bagui o kaitorni o kokno sola scriptura eba khaba kaitorni kok bai simi जों Christian rok eba poito klainai rok ragui tongnani bachawi tongnani nango oro nang tamau tai sanai hambayata tai joto phanerono hambaygo tai organization no ban balakan hambaya pro tai acknowledge tai encourage panam sungo phaine salbo sungte bo hake kai to ni kok thayo sungsawe sungtomono program ro organize khai kan kai tebo sini mo tharo bage ka hamanga na ang polto phaya ata nang thank sungmani kogo ang devil's advocate hake pan ang kok ti sawana hake no sungte bo omno ti sung sungmai mana tabo boro kuma jora sawo all scripture Paul to ঠিক আছে আজরাও তিমোথি যে প্রো এপিসমো থাও পাস্টর তং প্রো মো সাউরকা all scripture is inspired by God যত scripture সামনে বো scripture নি কোন সাকা arono tamni bagi himale ajorao canonize khlaijai gesini te kubun bijab rok botongo haini bagi even tabuk bororok baksa extra biblical nei baksa sawo samani sing poito klayo abna extra biblical 66 bijab no karibo from the Old Testament ni kokno no from the atanak no sing Torah Nebiim te Ketubim ok thamke bakmani abni yagulo bo bororok teibo aro dalok nani naikhna from the tai khoroksa silang mani abo hairok nai nai inke tabu kon nang tabu sana nai mani joto elambak eba kheba scripture all scripture nang abno bobo haike define klaina nang tasingo mention klabika ajora wo Jews ro tabo Jews ro ni context se sajai tongman bao bizab ro mainly teko Gentiles ro botongo hatarsa ro botongo Jews ro no kare kubni borok je Jesu Christ no yasang nai borok bo epismo thao Christian ngai rok tong haim pano Christianity sing tasing pula pro taho Albert tai taho Nelson saithang pro borok mention klai thangka that it was given to the Jews first Jews no thani context so se pula sang Jesu Christ phaimani ba han bage ajoro wo main scripture ajoro wo je available tongmani circulating jak tongmani boroni je synagogues boroni motharo khulumjagi ko phorungjagi tongmani rong kangkai ঠিক ন তানাখ তঙ্গ যে জাগাওয়ার তোরা বাই তাই যত যে রাইটিংস অফ দ্য প্রফেটস আবার তঙ্গ তাই আপনি লগে লগিব কমেন্টারিজ রকাহাই তাবুক সিনি জরাবো সং পদরে পদ থিওলজিয়ানস রংনি বননি কমেন্টারিজ রক বননি অপিনিয়নস রক আবা হাইরবো তঙ্গয়ো হিংকাই তাই আপনি লগে লগি তাই কিসে তঙ্গ স্পেশালি ও যে সাইলেন্ট পিরিয়ড নি সং যে খ্রিস্টান রক সালাইমানি তা Josephus boss hamane hingangkai the Jewish scripture Jewish romni je elembak abo 430 AD wono paithangka meaning no 430 AD ni ulo je sijamani rok abo divinely inspired yahne Josephus no goshu bonus siuta meaning no 430 ni sikang ni je gosijak bijab rok amrok no simise kaitor bai rijak mani bijab ne Jewish traditional azro tomuta hinga amani logi amgotam naisini tabuk society ubo khungma zoro mainly 3 types ni category tongi tomono kaisa hinga jeta amo jotor gosilayo joto baino sing accepted abo takisa tongu mano amono kai sing doubt nglayo debate khlalayo amono tei sing atam nai amono danai da daya da amo tamo kaitoni kok sugia tamaro kisa ubrum jabrum kahai आते हैं कैटेगरी तो होता कैसा ताकि ऐसे कैटेगरी का हमने पूरा फुल्ली रिजेक्टेड
rejected. Itabu Jewish roni context onka ta a je doubtful je text ro amrong no bo borok tamnai khiwi risugya haipano abono debate rok khlale ta tabuk jeta sing apocrypha wo tai 7 ta bijab rok sing je manmani example Baruch Tobit abon rok baksa sa je Roman Catholic ni context tong tonai rong ke ba borok ni borok bisingo tongin rok porijaga ba serngjang ke norok saimanana the Protestant Bible by Roman Catholic rong ni Bible lo 7 ta bijab phelai 7 ta boy sinorke kri bonar ke tong abai rokta so tabu ko Paul je pro Timothy no all scripture in saprong ke bo आज जे कसर मजर नाम खबिया बो जेटा डिबेटेबल जेटा डाउटफुल कन्फ्यूजन तनाय आबनो बो खबिया ऑल स्क्रिप्चर इन साप्रं का जेटा जे बरनि सिनेगॉग बाय Jewish tradition बाय जे एकदम कॉन्क्रीट अमो ठीक न काइतुरनि बरनि बिसिंतै काइतुर कग्रुमानि नै आबनो जे गसिजाक आबनो न बो रोम जेटा 39 जेटा चिंता बिजाब मानमानिता प्लस हाजरावो Paul soni bisingtei khlai tai sagre roni bisingtei khlai kaituni kokthai already sajagnani phurungjangnani chengni tongo soino abo immediately yak bai suje yapano tabo Jewish roni tradition ka tongo oral tradition nei abo sini oro sa practice kre thuksa roni oro tongo be tabo phano judai roni thane ka a practice tongo borkam khain kai word to word kokthai by kokthai kaisa pano koro yawi borok omo high congregation no Bible no saklayo declare khaimano recite khaima haita ko kaisa by kaisa tau mathai ni gospel no memory by bo sai ri memano nga pro okra tonai boro amno correction khane ni nom saya ko ni no thopma ko word thai milia ko thing le word to word oral tradition of kamte Old Testament New Testament no bamte kan solo buta ko hinga haike no sajagi tongmani tai Paul som ko je Jesu Christ ni sagri rok phringi tongmani azaro abono no theologian rok ne no all scripture tabuk sing sini ba hinga so sing thaga sini ba ke obo church history o sing phaite especially Protestant Reformation ni ulo sini ba obo srai thaga all scripture ngai tamo sing saimano okay jera Sini Bible man mani the 66 books Old Testament is 39 New Testament is 27 so sin bagi klaing thanga but ko Timothy soni jora wong kai epistle ni Christian ni jora wong ka bo je Judai rok bai gosija tai sagri rok bai je phringjagi tongmani aba khaba Paul song bai je phringjagi tongmani a je ko abono kai turni aroni onkhri phaimani a langma aba khaba hama ne ata je samani aba ke theologian rokhano data haike tabuk sing o inspiration ni samani kai torni phola bai kobol jagai simani ni samani obo bai tai kubun dormo eba kheba tongthar borok ni chin kisa pherlaimang tongo romdi muslim rok sawo abo Allah Jibril ni triklai dictate klaika tai abono seika जों साइमान मानि हिंके इंस्पिरेशन जोंनो रबट हाइक्लाइनाय रबो हाइक्लाइनाय आ सैनाय रकनो तो यूज खालायाना बरकनि कैरेक्टर बो आरो उबो फाइगना किसाले आबरनो के नंग बो हाइकि सानाय एग्जांपल जों नाय थांखांके लुक बाय सिजों माने दुइटा वॉल्यूम दं लुक तो जों साइमान बो फिजिशियन डॉक्टर बिनि स्पॉन्सर दं थियोफिलस बोनो स्पॉन्सर खालाये बो सैमान हिंगा थियोफिलस आबो थियोंगे तो काइतोर फिलियोंगे तो हमजनाय काइतोर नो हमजनाय अब इंडिविजुअल खरकसा बरक दा अब तो सामी आता सं ताउ बाइबल ट्रांसलेट खाइमान जरा खरकसा बरक नो रांग्रि रग रि चुबानाय बतंग माने खरसा खर नैते को बाक्सा काय म थापानो संगामते हेबो नुगो म था काइसानो बरक स्पॉन्सर खालाये आ सामुं काइसानो सारि माने सो को लुक बिनि इंटेलिजेंस दंगो रिसर्च खाइमानो स्टडी खाइमानो हाइनो गए थियोफिलस बोनो स्पॉन्सर खाइमा बाय थियोफिलस नि बागै सिबो रिसर्च खालाये गॉस्पेल ऑफ लुक ताइ सामुं बिजाब नो सैमाने आबनो सुमनो बुता एन बगे सामुं बिजाब नि पुइला yang ya phangबखागो ताइ लुक नि या phangबखागो सं परि नायखांके लुक नि आज ए एनालिटिकल माइंड
abono जों नुगौ बिनि आउटलाइन दङ बसाव आं अमनो प्रपार रिसर्च खालामबाय माने उलसे आं अमनो सियो ताबो फिक्लाय फिसका ने kokborok सामान फिक्लाय फिसका ताके kokborok एक्सपर्ट हाके आ जागाव उमकाहाय ताव थीसिस जों बिजाबरक सिप्रुओ आरो तामनाय पार्पस रग दङ नांगौ ऑडियंस रग दङ हाके बिनि एनालिटिकल जे माइंड आमो बिनि सैमुंगो जों थिक मकल काइसुमि नायखाके जों नुगोता हानबोगि ताहें सामानाता सयनो आबो बरक मुरिसुनु बिसिंते क्लै काइतर बिनि आ रांमानो रुवे बरक इंस्पायर दंगे बरक जेफ्रु सिप्रुओ सयनो बरनि वानसुमु बरनि एटीट्यूड बरनि कैरेक्टर बरनि पर्सनालिटी आ सैमुंगो नुगजागो हाय हिनपनो वर्ड टू वर्ड ओरिजिनल तावको जों ताव kokborok तो अब ट्रांसलेशन खायफा केंकाय हिब्रू तंगमन अब kokborok रिंगमन अब लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इन साजमन हाय बट ओरिजिनल जे मैन्युस्क्रिप्ट या फंगो जे सैजांमानि वं कांकाय आरो वर्ड टू वर्ड काइतर बरनो जे नांमानि kokthai abono रुई बरक सैमानि सहानबगे आजागाव खायसिं कुबुनि धर्म तंथा रंनि कुबुनि विश्वास खालायनाय बररंनि बरने जे रिलिजियस बुक्स रबाय हेलायो जोंरो आसुकजाक पयत खालायनाय जिसु ख्रिस्ट न तै बाइबल न पयत खालायनाय र जों सावि दामान अब एलेमबाक सैनाय आबो थाइसिंगो ताकु गालबात साका 1500 years नांखा बोसोर नांखा नै खेल दाखलाय सैमानिया ताबो और खरक बोसोर सैकेना बोसोर बसर सैकेना अब किनिसो सैकेना usually mo haike sajago 1500 BC rongnisimi elembak sejangmani tabo musini bisingte khlai 5 laws the 5 torah ani singjaman mani genesis nisimi deuteronomy jora aboro moses by sejaka hane hingan bage 1500 BC nisimi sejakte ang tasimo saka around 430 AD jora जे बिजाबरक सैजांमानि जों तो समायखा नायखांखाय बाइबल सैनानि बागै हेफाजाबनाय बररक तो गोबां मा दङ आबोनि बिसिङाव बाक्सा हंके सिनाय नुकनाय नि आजराव हंजाकनाय बरक फिलसफार टाइप एबा केबा हाबुग्रा आबो हाय दङ बाक्सा मेरा मुरगनाय दङ बाक्सा गाबर सुदुसे दङ बाक्सा फिजिशियन दङ आहि नं नाबले हानबगे ताव समायखा सामो नायनाय खांखाय जों नुगो आरो मेरा मरनायबो दङ ताबो मुसिबो तो बो थयनो राजानि नगो तंगै तोरि फैखा राजानि नुखुंगो बो नायखल जगै हाकेना तोरि फैमानि उलफनो ट्रेनिंग फैमानि उलफनो मेरा मरगै तंगै मानिसे फेव बनो काइतो यूज क्लाय जेफ्रु बो इजराइल नो फेवि तो बो आजरो नो काइतोनि ककथार नो सैका आपतेकेबो दङ हिंका आउनो उलो जों नुगो सोबा खलायने रक जसुवा संरो काहाय बरक बो सैबाय माने आ बिजाबो सोंनु हाके आमोबो ताहे जों सालायमानि कैनोनिसिटी वाता अबो कासे इम्पोर्टेंट फैक्टर ताव एलेमबग आं तुमुना सैया आनो काइतो हरो आं थुइतमफ्रु अमते के सापायो आं आनि मांगमते आनि बखाव माय फीलिंग फायो आं ते केबनो सायाविस दंमाया एग्जांपल आनि लारिमा काहे नुखा आ लारिमा व जिसु ख्रिस्टनि क्रॉस आरो ब कसारि दङ हिंका आं सैया हिंका खामखनो आबो कुबुयिं फाया ना कबुया हिंके फुनुकजाकमानि चैप्टर 22 नि verse 22 इंgi man lagnable इंgi maya tabo all scripture in sakanka canonicity paithanga awada samo phailena phebo angka wansu go o canonicity bai kenka abno sangta kisa ko wansu laina tanga inge sami anoro buda mo hai kokborok sungjaka ano agi college tongpro ani professor roksimi ani dolgo sumuta christian nang to sawo bible o kok sawo बाइबल नि अथॉरिटी बाय सेमते फेबा ओ बाइबल नॉलेज जोंनाय साबो हाइ कक्ता को ताबुं नि जरावो सरकार बो माहाय खलायमानो आं केबनो पॉइंट खायना थांया पॉलिटिकल को बुयावो बट रियलिटी को आं गवर्नमेंट पावर तंखांखाय आनि एजेंडा नो चारना बगिनो आं ओको मुखायनेता अमेंडमेंट टू नाय अब हाय तो रियलिटी ब्ले हायदा सो क्रिश्चियन नो जे यासि सुनाय रो अब हाय केनो सावो मोथा दा पुइला फाय बाइबल दा पुइला फाय मोथा से बाइबल तो उनका बाइबल बंदों कोक ने मोटे इंसने इंता आते को तब हम कोमा जरवो होइतो खलाया बरो बा कोनो सावो ते अको रोमन कैथोलिक तंग तंगनाय रोबो आ कोनो साव
Kan bagi aku boleh kan important ata sing teh tong leman ang teh no kifli tu fema hanyong kha je semai ke samne to asik puno doubt करे अब it's clear समय के सामने जो 39 बिजार अब Jews रो वो यस एग्जैक्ट एकदम confirm जे काई तो निको खने अब न doubt debate बो खलाया तांगे अमन debate खलाया के जिसु ख्रिस्ट साक बाय थांबो जे प्रो बो बाइबल न कोड खाइप्रो bo elembago je 39 bija brongni inspired aroni simit put aroni ne quote khlai chau ara book of enoch ro tobit ro ruag ro kaptir tak kriya baruk tarok ro hinga haini bagino az silent period ni jorani bija brongno bo reference na ya bo to saiman jang no aborok exist kamen because Jesus Christ to around 458 BC was sorry ko AD ni jora se bo ase famani ba bini period to 33 AD jora okay, but well aware aborok exist klai tongmanita pe wauna reference ri han begin no Old Testament up to clear but the New Testament no tabuk nung non khana to tashing samane tabung ni jorabo especially kaisa ko findings ni ulo for some mera murngai Muhammad Ali ne bo mera murngai thang toma jorabo kahe jagabo ekdam crack kahe mane thutai ri ke thutai ri tam hone am khuri ne mele tam nukha Bible ni scrolls ro nukjaka kinga ro gospel according to Peter ro ni phebe kya hake borok amo tam nai sini je ko community uta ko Bible by related je borok ro aborong thaniu kaisa tam nai nobor sipai ma haing phai kata ko to doubt sobai are o gospel according to Peter to jisu ni sagri se nga borok tam khobja ge bon tam daja gya aba sobai kata ko gara amo nag hamadi text ro khunjak ta ko ga azorani az scroll ro no kai ching tangai add khlaya tangai gospel according to Peter tai kubuni yang gospel ro sang numani ro no tangai add khaya tang no da Vinci code sab por gejan chamia go tamun te kai ta asag ngalak par chin dorau kai amo onek ko amo tabo tam ninang nai ja abo ang sakbai thangphan sa are am ti diba au je Mary ni je line a holy grail amna sanai tu lemene a bijabuta ngan no asake no historical tai je reality won tomane amo baike thepawe a Da Vinci code ni bijab chija nang kumna wan sunare haidiba kaba nang je sermi phaimane phangjai phaimane ado don tatal se ab kun jaga se chugya ab haite ko pheba sung saimano Bible lo sinai abakho Bible ni bijab ni yasak jangani bagai certain qualifications tomana certain qualifications tongana sing abo tamong ke ani je muitung mani wang sai thangana tumuno mission kha tanang add play di number 1 ke apostolic authority tongana Jesus Christo bai sak bai thang songjak eba kha basina jak borok ke to Jesus Christo bai kathang tongpro himo chawo tongo hen bagai Jesus Christo tama phurung tama wansu bina wansu muro borok first hand borok amna experience khajangman bagai borok ni authority gana bijab nangnai tabo gospel according to Idiamin gospel according to Mark to tongo but Mark Debbarma ta ko abor khoitai nimali abo jesupono nungani bukhaw ayuk mayung to ante sayoi tongmali an pano mogol mukti klai nung jesman sai tongphano abo tainya apostolic authority tongnai hinkai aje jorawo je Bible sung je tangmani mainly writers of sawa Matthew Mark Luke John born kongnan sana thangkan kai Matthew to Jesus Christ ni sagri abo sung jotun saima mayu no doubt abo early church accept kajak Mark hingka bo Jesus Christ ni sagri uya hingka tamak like sa both Jesus Christ ni sagri 12 disciples ro khobja gya hage bono baigi min bijab kai ha oroto so Mark hingka bo sagri rong ne ekdom close associate bo ministry ro boro busa thango missionary samung khlaine bage bo thango hain bage bo soi Jesus Christ ni 12 sagri rong bising khobja upon bo Peter songba ekdom close bini tomane bage tam nai bonding tomane bage bo gospel of Mark sijaka o gospel of Mark no motharo bo accept lainaka confusion kri lo kai are boron bokhon tam ya sangnan slar ni manla Luke kai to ko bo again sun nai kai samung buja ro bo missionary samung ro go bo ko Paul songbai rok thangmani tai juda sagri rok babaksa tongmani akor no sun manma ba bini bo
authority tongo tangge bo common sabo after a thorough research ekdom research klaiben mane ulose anga ko rono no siyo mane Theophilus last thing to John to Simon Jesus Christ ni sagri the beloved ni se bono sinja go Jesus Christ bai bo to slai hamjak sugu haita ko ngai yang ang bagi borok ni authority hain bagi yang tau chung tolanai phakai sung samne sijak bisi kabang pug nu khungang kai Paul bo to Jesus Christ bai aba haikane encounter klaijaka bo Jesus Christ ni sagri rono mo thano satok pitok khlai tomani jorose kaitor Jesus Christ bo bai nukjak phaye bono basi hunaka haike bo basi hunaka haike ang ano kaitor chongkha ang je musumani sasina yakogya sung saimono Arabia ni hasing lungo bo bisik thangai bo kaitor ni kok sermga most probably kaitor bono abo specially ajoro bono phurungkana amno lo bo Jerusalem thangai bini je poitono validate khayo Jesus Christ ni je sagri rok bai ta ambagino sung samong 15 rogo sung nukhang thangkang karon nugo Paul aro thangai Jerusalem ni je elders rok Peter song rok tai kubni James song rok borok bai khai thangai bo salayo ani poito khamo hai non poito bani poito phelai mane to phelai mane kisimisa tongo about secondary issues tau Peter bai Paul nanglayo Peter kha bole nationalistic kisa देखो देश प्रेमिक वो कई जुदाई रंग ने जुदा बुझलाई इनका पोल के साव ही जो तो नो कई तो बस कई समान कई तो बस कई बाक्सा पीटर के साव ही आबंग इसमाया बरक सामन नांगसाया फिर कई तो सगाई ही निंगसादी कई तो नोन जो तो रखा जो तो नो ताव कई तो बक्सा समान bo buk sangi maseng tongfru chukna hani kaisa riwo podre pod malmata tei mani rok phaibe mane ulo kai tobon saga unclean samung boka aj dudai ni phrungmung aron kusai tongfo amar kisa misa pheleman dong pheba je o tasingo sini de sekandro bosono phrungi klane robo bor amna focus klane nai mani kai sini bible ni phrungmungo nangkuk mani tongo tai secondary nangkuk mani tongo tabuk example sing nain thang kai ang kai tur bai bahai kai kaham hani romjak abo kai chingtai aro umti khaibo tai krikha aro ekdom clear Jesus Christ ni bisingtai khlai bo khairungma bai nang poito khlaima bisingtai se nang kaham hani romjago aro tai compromise kri khebo tai gisa thango girjao baksaka ba offering box tonwo baksaka ba dantumo hinkaino are tang nang dantumya sen girja to dantumo hinkaino angtan ni naw girja phelia abor umka unnecessary issues roko baptism mano tibo sini mo tharo khungmano boror omono saimi angma bage Protestant by sing Presbyterian by sing Baptist ro boro pheri tong lekha brethren ro by sing tam bozak phelai tong abor khungtai semalia singano sing Baptist mino thik tai kubun rokhan ba abaita pheba o baptism mani ro ang nono chom chawida soi ang ako tuyoda klai sungnai tuyoda chom sa sungnai naki ang sarsai der nai abro no tuibo sing ko mane phelai tong imanota amro asuk ko am bai dotabuk reformation ni ko phaile thamlai siwan hanke reformation ni himani hinke to sikang baira kaise snamjak abo salia abo no hain hai snamai rafimani se snamai rizak abo kaham kena snamai rizak na haipano azagawo kebangma elembak ni kok bai got hogya abo hai tongmung wan sukmung hapna jeng thajing albert ni phirungmungo jeng khnaka nakar jakna ni bagui ubo tongkhna kalam step abo Jerusalem jisu krusor jak puru kalai ma jagni holong no tubi bor aro thepai ton phaika abo ti kawi rok ma thangna nango agini jisu ni mukhang ni sabrok abrok hamruo chini poito ragra thaniwo chugo abo hairok no mothawa hapka hinke abo haikeno jorawo even political power no romi tongnani bagi bo haino o poito no samungo thepa jakha hage tabu ki molon mo tharok bemuk hai
engelak ni ja jeng khachong abo to tongnai abo ni bini chehara judangi mano haibano abo to tongnai jeng thasingo no albert samani khnaka abo kesamya abo ketalia ni bo kaise kok sasau hingke abo kase apostolic age no abo hai phörngmung chaya to tongi tongo abo ni bagi mo tharok to jefrupa no slaijak mung eba kheba hain hai charoi happy nani a samung no choliroi tonnani nangthaya diba reform khlainani nangya diba amno tei kisa sam tabu abo reformation tabu Protestant Reformation 1500 je 1600 rogo je ingmani tako abo soino ata abo belaikano kahe nangmani tako Albert tain saithangka darkness ni bahake pohor phake post tenebra lux abono simino nahar yawata omo bororo ni tendency se o sumso khlai je khlai phepro ni simi omono bororo ni tomo samni bagai himala abo hai tomong khlai renai a inspired borne engti khlai renai boto a old serpent noble a skani shaitan tabuk bo a shaitan aboni bagai samungke thansa bini nahar mungbo thansa haini bagai mo tharok lai bumano eba kheba history no saiman khanke abo bai nanglai basanani bagai nai chuk samungo chuguta haino ta tabu nai nai khakai sing Adam by Eve ni phone simi nai nai khakai Adam by Eve bo kaitor by kringi tongmani in a way bro ekdom they were properly formed God kaitor sairika it is good kaham no jotono kaham bai kha okay azoro wo bro de phuo kaitor no kebengi samung khlaima bai kaitor ni kok khnai sumso ko khlaima ni ulo bro to deform nong thable bro kaitor no tei se doubt khanyan chang kamine no kaitor sabo kaitor bahai abno bro pogma kaing thangka hingkai azoro wo kaitor tam khlai pengka bobini khorang boro kaitor sawo Adam bai Eve nang boro Adam nang boro hai ne kaitor bini kok thai bai khlai bo obake no samai ri phayo je norong no angtaisa hanyo hai ko o chibung no bathare norok bai ang khalo bopinani taisa lama khlai pina abno sing saimono puilani gospel Genesis chapter 3 amno nongmani ga han bagai sing nai phage puilani sime no one jorob kaitor aba haino borok jotono ubrom sabrom kaitoni kok thai khnaenge samoi somehow da abo deform nong thangu abo boromuni tomong ma hai sing sumsogo klai thanani eba khaba ani bukha phili thangnani wangsumung philjagi thangnani ani tendency tong je azro kaitor sauka no one angte khaye kaitor borono khaki philnan bagiring tabu judaironi history us nai phake ka ada ko Abraham song tai Daud raja song ni tai joto bugra tai joto azro ni diari roni bising tai khlaye amtin nugu boroni tomong samung jeske puno a jaga kliriu hai bagino tabuk a klikjak no sosana ni bagai o kaitor ni kok bai simino ungna nangnai abono sakna o 2 Timothy ni 3:16 no abo to ubuino phörngna ni bagai chugo chaya ni phörngna ni bagai phunukna ni bagai charai rena ni bagai inke abono to train in right living abo oko hain bagai angkai okono wansugo o Kokborok no azorani Reformation tu bunai rok ni bekhau bo samung khlaigena haini bagini bor rok no ba jora kasukana kebang ma Bible pori na ni bagai sajak sanai rok even Bible translate khlainai rok no kasuka chung aro haja habia ko tabata abo bufru problem na ni cheng kangkai in those days ang verse kaisa bai angamono relate khlaina judge buchthungnai rok ni 21 ni last bekhago kongno sajago mo chorus haise parban buchthungnai rok bijabo kongno sajago in those days there was no king in Israel mane no kebo authority tei omtei no mangnai ne kebo sanai kare ni bagai everyone did what was right in his own eyes almost a problem gata omo judai rok ni jorawo simino o problem ya Martin Luther song abakhaba o the dark ages ni jorawo simino a problem ya a jorawo bai tauni jorawo tumuno song if we do everything according to our intellect ani je bujimani by ani righteousness by abakwa ani judgment by ngai song je propono kalaine hanbene ono ko je topic nung ngomani ako ba ngwan sukja uta everyone did what was right in his own eyes ngai non problem
Nini nung omno saja gongkai ni omno khlai kya. Tai khorsa omno saja gongkai omno khlai kya. Afro no problem. Afro no deformation finally primary sungmu zo elambago throughout human history ta ko. Tabun sini jorobo same ko no. Tomuna ang saka ang omno saja go nung saja da to na kan nung khadia bo. Aro authorities kri kya. Ang tawmai muthang jang nai. Ang bahai ke kaitor be kaham hani rom jang nai. Baptist manama baja गिरिजा थांमा बायदा सयनो आबरक सुना एलमबाखौ खालायदि हने दागिउ फोरोंगु फेबा आबो आनो काइतरनि बसखङो काहाम हने आनो पोजीशन रिमेया आनो काहाम हने काइतर रमिमेया आबो बाय तांके जेम्स ओकोबो सावो जतो फन नों एबनो जतो केरनो नों राखुक फन काइसे सबाय के हेनो जतो न खलायमा खलाय आबो जगन खलाय थां आबो नोंनि ओन थिंकिं बाय नों अस प्रॉब्लम नि नों अंखरिमाया Han begin all authority was sopai tata. Nung bahai wan sagre. Abo to abo haino haini bagay no chini phorongmung ni bagay final authority to elembak nung nanango. Sengaron aro mahabinai. Scripture alone aba keba sola scriptura abo no borok no tabuk bo reformation aba keba slaijak mung एबा केबा थांजारै तंमानि सिनि आंखे मा होनो थांजारै तन्नानि बागै आ हामा इंगो हायनि बागै न ताबुक चिन बिसिङो जों बर' काहाम मंगि मानो सामुं काहाम ताङै मानो इबेन मथाव बेलायखेन एक्टिभ नि मानो तामखे चिनि फोरोंमुं चिनि तंमुं तुमुं न आबो एलेम बागनि आरोनि अथॉरिटीया आं वान सुगै काइसे स्नाममानि इंगै तंखायके आबो deformation eba keba deformity to be man eba hamia skok rumun to be man aba hai practice ni bisinga kari da sini bisinga tamu wan su laila tong akaja to tema sade kita mo kerong bisu bisa mo to sing kerong gon tong kan ke sing grace ba ke tong na ya to ta kerong kara mo ni pas ni to mo bisu mo to bisu thanga mo aba ba de ya mo ta kerong no kerong no badr khangke one time money apa ko jiwa kaisa money apa tahu nagi apa bisa apa sini ko coba apa nagi ya apa musi di kerja apa apa nagi apa tahu ada itu kamu okay kerong जोंनो जिसुनिबो खाक तलांगो kerong चिनि सायानो थुनगो हायनि बागै जों तो kerong नो राखोगनानि ओ साया जिसुनि kerong बाय ओल्ड टेस्टामेन्टनि kerong तो फेरलायो हायबनो ताबुकनि ओ जिसुनिबो खाक तलांनानि बागै आ ओल्ड टेस्टामेन्टनि kerong नांगो नों कायसा वो साका ओ चिओ कायसा रमानि कोकनो आव आबो तो kerong से हाय हनै आं ताबुक समाय कताला तंगो आबोनि बागै आं आबोनो ताई नांलिया हनै सामानि आरो कन्नै वानसुक मंगो नों मा वानसुक थाय तामनि बागै हिमालय आं ताबुक तो साजागो गॉड लव्स cheerful giver बखा तंग थगै रनाय रंना सकाय तर हमजागो आगिनि जुगाबा आ वन टाइम रियाके खितारै सिबु थारजागनाय बतो केरं ब्रेक क्लेमे बागै आहाय हनै आं ताबुक रलिया हनै तंगैनाय आबोनो तुम kerong हैना खांके तो आबो जुदा ताम के नों हमजाक मानि बाय सेरनो गरो 110 से गोबां सेरदि 110 आबो बा कायसा उसी मारि सि स्केल आबो बस 110 रमानि को बा मोथारगो फोरोंनानो नागिया तामनि बागै हिमालय 110 आबो जरावो चिनि मोथारो रां पुइसानो नांजागै तंमानि बागै सिक्रि सक्र हायखालायनाय वाइसो साना फोरोंनानै थांगा हांके ओ मार्टिन लुथार संनि जरावो आ इंडलजेन्सी फालमा हायसिङै पायुनाय नों अमो हायरेखा मानाय आ टेंडेन्सी ताबो फायसिन आरो नों रदि गोबां खेरदि रेखा हांके सननो रफिनाय आ फोरोंमुंरकनो अरनि सकसा अरनि बेंसा खलायनाय नावै कायसा तायसा फोरोंमुंख्लैति सै तंगो ताबो आहाय नै 110 रमानि नों पाप खलायका हनै साइ तंगिया नों Portugisa ta nono kasuya nini kok bai te sinta wakra ne kok no sang manjuna nai mane kaya bai si
जों dualism जों बासै दंमाया जों होनमाया केरंखाय हामिया खायरं मुंखाय गाहाम अब बाइबल कुन जागा साजामाने करे जों तुमुनो काइटोनि केरं अब साव हंखाय अब मलब्रुम ब्रुम दं अब आन को गया जों लब 19 लोगो नायखां गाव गावनो साव the law of the lord माने सुब्रायुंनि केरं अर ताउ LORD सैजामाने मो जों खानेफ्रो डिस्कस लायखाव tetragrammaton काइटोनि प्रॉपर नेम यावे यावे नि केरं अंखा perfect आणि ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड यूज खाजाव restoring the soul आणि फलानो थांसारो हागे काइटोनि केरं आं बागे हामियान सायमानाय काइटोनि केरं नांलिया आं आरो खरि खाने आं बागे सायमानाय काइटोनि कक बाय गैता खिनि इंटेलेक्ट बाय जों डिस्कस खायना गैतो पदरपनो सालायमानो फेबो बाइबल आ तामनाय आ को डिस्टिंक्शन तुबिया मककसे Sino tang new born le new born abo kaito le dia फेबो जिसु ख्रिस्ट बिने ओ हातायो फोरोंमुंगो बिना sermon on the mount ओ कोनो सावो नरो खना मुसिम तैके सामाने फेबो आंनो न कक सावो माने न जिसु ख्रिस्ट केरंनि स्टैंडर्ड से तेबो साकाति सेरियो गेबो आमो बायताम सानाय ताका ओक्रा आंनो कासना मी आंनि ना कोनो सांग तेसन न सानाय तो मनसे जदन सुमवांसु लाइमानि स्राय लायना बायता जिसु ख्रिस्ट केरंनो नरनबो फाया क्रिस्टियानिटी आगे के केरं तमने ताखै केरं करिके आबो हायबोया आं खलायमाया ओ केरंनो आं आनि साक नि फानबाय आं खलायमान सुग्या आ कगनो सायमरनो बगैसे जिसु ख्रिस्ट बा कोनो साव जते आं काइतो बाय काहा मनजनाने बगिनके ओ केरं बायता इंलिया जों आ केरं बाय मोनदों जाय बागै जिसु ख्रिस्ट जों खायनो नालाय हां फेबा आ जिसु पचा खायनो हां आं बगिनो आं बगे ओ जे डिस्टिंक्शन कोनो सावो केरं बाय खायरं मुं न जों ता खागलायदि मककसे सामनो खागै फोरोंगांके आबो बाइबल केरं नि जागायाव दङ केरं बो जों नांगौ केरं बो काहामसे आबो आनो आनि अरते जों पयथांगाय को केरं दङ बागै आं जिसुनो नांमानि सायमानो आं सिङावनो किसिजा साका केरं आनो जिसुनि बोखाक्लांगो ता केरं खलायसे माया आं केरं राखौगैसे मानि हायनि बागैनो जिसु ख्रिस्ट नांता ता केरं बाय आता ख्रिस्ट बाहाय आबो बसंनो सायमादो जों तुमुनो सिनि मथाव केरंनो जो फोरोंलिया ओंखाय ख्रिस्ट बाहाय आबो आं बागै सायमान सनाय केरं तो काइतो नो सिहनाय ताबो मोरेल ल नो जों खिबिरिखे दांनो याबो कोन नों इसमाया आं खलायमे एफां तंग्राथन आ केरंगो आं फेलियरन तंगन एफां तंग्राथन फेब आं फोरोंताय आबो आं गसियानि माया ताको आं मा गसिनाय आं आ सामुनो आं खलायमे एफां तंग्राथन फेब काइतोनि केरंगो अकगनो दागि अकगनो सावहने आं मा फोरोंताय आं मा साताय आबो से काइतोनि कथाय सुनो फुं जों आबोनो खलायमान सुयासिनि साकसानि फानबाय फेब काइतोनि केरंनो नांलि आं सामान हेंके आबो एलेमबाबो नुगियाता आं अबोनो के परे रिसोनाता लबुं 19 मा बलेखान आं सादाव और सावो द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट काइतोनि केरं परफेक्ट आबो फलानो मुथांदो द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड इज श्योर making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ingkai bagai or kaituni kerong ni kong mangsa sajabo. Aboni bagina sengo tini wo the key verse mani 2 Timothy 3:16. Elembak ni bebak kok no kaitor ni phola bai kobol jage simani ni ke o kerong bo kaitor ni phola bai no kobol jage simani. Abo kaitor ni kerong abo kaitor ni phola bai kobol jage simaya hnai nai a extra biblical lot khobui pai khemona bno haikon abno khobya tamni bagi himale a kerong ro जोंनो सुमसक गोनां जों जुगिया आबनो फुनुगो हायनि बागै जिसु नांगौ हाबनि बागैनो कथमा काहाम माथाय 5 नि 17 जिसु बसराय सराय साजदे फुलफिल थेके सबायनो साबो फुलफिल एक्जेक्टली क्रिस्टस से फुलफिल सबायनानि बागै या आबनो फुलफिल खलायके आबो चिरनानै ते फुलफिल थेके बगैसे नरो खलायमे न खलायनानि थासिङो जों कथमा आबनि बागैनो थासिङो जों कथमा काहाम होननाय कैसे जों खोनालायके इवांगेलियन दा तामहनि खोना ग्रीक बाय कथमा काहाम आफ्रु नंनाय जेफ्रु आं आबनो बुसिनाय जेफ्रु आं हामियानि सायमानो जेफ्रु आनि बाय आं चुग्लियानि सायमानो आबो हायजराव आनो चुग्रुनाय कैसे आनि बागै तंगो आनो खसानाय कैसे आनि बागै तंगो
ano mathangnai ang thijak no ano promiti sanai kaisa tongo nei sai mannani je pro lama mungsa se ingo abona ni bagi kothma kaham abo se gospel abono Jesus Christo ang abono asigrena nangmani go rewi chiwa kaisa mang rei tongmanlia angani beton ni darnai ani mikhiting ni darnai even a jorawa suru se Jesus ma saka noraguwa do donya blai rok borok khair aborong ni simiterna nayo ninai aborong ni se chiwa kaisa ro nei a jorawa borok ni Levites rock eba kebe lebi bosong rok no nainani borok ni chamong nangmong aba herok ni bagi kaisa rules namjak borok ni law tong haini bagi nang khana even a Levites rok ni to jaga sul se reja bagja krei a 12ta bosong rok ni bisingo aboni bagi borok ni society no khawai borok no phirnai ni tongnani bagi ni kaisa snamjak rules ta borok ni hingga tabuk chini bagi o chiwo kaisa abo law se kerei khachini bagai ni saka hingke to kerei khano tam kheba aboni yok mani se jisu chno phiogo ahai hinei kun ekta jagao niyom kanon se kerei khar ba keo sengnai haini bagai abor jaga abo tongo abonano phioka a jisu bonang hamjagi sirnani nango थासिङाव जोङो गस्पेलनि फोरोंमुङाव बो साजाकमानि नुखा आ सामुं गाहाम मोथांजाकमानि बागै दाख्लाय मोथांजाकनायनि बागै दाख्लाय ना मोथांजाकमानि बागै काइटरनि याकनि से काइटर जोंनो फियावगो नरक वाद वानसु जों बर'नि यक जों सयतानि याकनि यगो हरनि याकनि यगो होननानै सालायो अकेरंनि कगो हंके Kaitor ni yak ni se kaitor sungno phiogo tam di bagi male kaitor se a ব্যবস্থা khlayo nini o chaya ni bagi nono omman thairna ni nango bina kerong tong wa jagao hai ni bagi kaitor ni yak ni se kaitor bai thang sungno phiogo kaham ke wan sugoi nai di ano kokno kaitor ni yak ni se kaitor sungno phiogo a punishment to kaitor nor nai ble bina law ni against to bothangya taikse serai ke regi mono tabo nang serai ke sirka tabo ata sanai mang kaitor kaham bo asak simi buya kaitor kaham ni bagin sung jotono bini bujni tolato bini a kerong kathar abo bini tomung no se reflect khayo han bagi kaitor kaham ni tomane jorawo sung jotono bini thamsi manai sung molbrum brum no bobai haksalangi tongmane Aba kaba haksalangi tongnani jorabo God just seemingly but he became the justifier of the wicked. Romans chapter 5-6 rogosung jas hamani nungmaita. Jesus Christo soi bo bustunai simi buya bo kaham simi buya pheba bo chuno kaham bo khlainai bo justify bo khlai suno. Ambai sini takok tasingo suno prangkla justification by faith. Kai tasingo sini takok raingo saka Jesus Christo o kerong no fulfill khlanya bo sibo phayo. Abno be abolish khanya bai phayata difference no abolish nganga abno tai nangli abno birthday kita robri ambai buibak sa sawo ko old testament ni kaitor kai juda kaitor new testament ni kaitor kai buni kaitor ni aptiya phebo Jesus Christo mahai kaitor ni jotto kerong no bo abno rakhok sukka abo ani khorsa sini hamjak mani khorsa preachers hamani kahai Jesus Christo every second no kaisa second kora yawe kaisa second no bo kaitor no bini khabai bini wan sumung bai bini phan bai ba hamjak singor tonai sa hamjak man sarap tike second kaisa kora yawe sing sumsok tamo khlaikya bai kai sing kaitor ni majra khlaikya abo sing boro jora go sing romui me buji man sugyango phebokat ata o jaga se sing basa oje kaitor no sing khabai sini mangko wansung mumbai sini phan bai suno je kaitor hamjak deni samane amo se sing khlaimia every second no a samungno no Jesus Christo khlailangka hai bage Jesus Christo ne kaham no ang manno bai simi sang kaham senai ang kaham hani romjak senai tai kubuni kuno samung jasapon ang khlai tongphano abo bang tai lia han bage kaitor is the just
and the justifier of the wicked. Han bagi amono no faith alone tako. Sola fide. Sola fide. Tayo solus Christus bajagan sogiyo. Sing oba angkisa or direction lagisa. Poito khlaimani wota o sawa ang lam khoroksa borokno rail station o train station o turna thangpru. A yongje tai khoroksa yongje no bujugui tongo Kristoni kognota. Ba ke Christian kangkai sini wan sumuro slai jaga kono saidong. Ga binawa ang tajagin tong hapilo. Engka ulokai amti jaga soile siwo am jani ja poito. Abo sola fide no do. Borni bokhao kaita abo ek droner sola fide no. Mane nijini poito. Nang just pan poito khai tunia poito no mane ekdom no phiok plan thane. But then amo mistake. Faith mane Bible ni je faith aro certain distinction tongsin taku bukhe saithang gata singo. Faith to information tono. Information no se nang bisa khlainya bla da. Omo microphone ne an thani information se kre ang baga microphone ya sana ba. Han baga an thani information ma sopanya hinga han baga no information important. Amo theologian rongkai te philosophers rongkai epistemology no. How do I know what I know? Ang je saiman mani aba khab ang je manai kubui hini ang je bisas khlaimani abang bhagi saiman. So amna ma wan sunai ga abo ani wan sumung bai ano larimani hoite kok sapaima bai thupro ang mangnuma bai amrok bai india. Scripture alone. Ani kaituni kok thayo ano tamo inform khai ani sumsog nate ani langmanote ang o sumsog go klai mazra mai tomani jagani yognani lamanote tai ang molbrum ani eternity no reality no te tamo sa abo elembag ni kok smise azagawo gosi jagnai meaning no azagawo a faith in the point of pleasure by information aran sima makhanya ang khamkano joto kaito no ek hingka ang waisam kalim tai from tuja nin poitos non mo thangnai awa inya ta ko. So aja ang kisat manda kata tamo. Nah. Ibu satu atau ini kalau dia itu. Ibu satu atau Oh, enggak, kau nampak sih data reference re gue confusion tuh teman tahun kami. Hebrew 7 ni 18-19. angka Kokborok bai. 18-19. Aboni bagai kerong kecam norjakha abongkha nabonanglia samungbo chuglia musini kerong angkha mungsano phano kaham khlai mania hake tabo tebo lama kaham khlaijakha abo baino जों kaitorni ganawo sokpaika Hambai angkel. Actually ozagan tong sing homon orono sing salai omono salai tong lai ta. Old Testament ni kerong abo rezagmani ajoro wo borok amani rono tamo honmani abno buji sugimaya rom sugimaya sing jora jora omono salai na following the letter but not the spirit. Khlainga nang huni sim khlaiyo phiaba amo tangai khlai jini saka abno buji yangma haite ko. Gahan bagi semai kesam rogo judairo kaiturnia kerong rezagmani no Kristono borok tunugia khulasa. Kaitor ni revelation completing ya kho kaitor bini kokthero no risugia khoni bage azoro confusion tongmai mane boroni yomote khaya nangoni khai tongo sadare motom songna nangoni soi tongo musupun tok rathana nangoni rathari tongo kheba o tangi rathana na abono bujiyangi tongmone abo bon boi ka poja healing tongmone abono no Jesus Christo waise bane norori phaikya han bage no chung Hebrews ni main theme Hebrews ni bizab bai Leviticus ni bizab no ambalekin sajago joro joro makha ka oro pori utai once go abo belekeno Christo ni atonement Christo tangi thikya amoni meaning no suno saiman ruta gabo oro saman hinkai
Agini aje khlainya nang huni ja khlai tongmani ro aboro kebel rok sabo kebel mane no abono no kai to ne buskang kaham huni maya phebo tabu Kristo phaima bai Kristo amna fulfill khlaima bai sing tabu bono romma bai bono poito khlaima bisingte khlai sini a kai to ni kaham sini thani mo Kristo ni bisingte kai sopai ke hemni samane kokta phebo oro kerong paisuk thangka ba kerong nanglia akong na samane ta abong ka kai tabok o jaga o kokno no boromui dongkana ei tino samani abong kha nabo nanglia ni kok kaisa tongbla no because of its weakness and uselessness ni sana saw but omo uselessness in a sense omo kerong nangya ni sayata ko tangke room to polbanya sijak ble okay kuma theologian rok omakin wants to go Hebrews bo most probably polban sijaka although abo ekdom concrete nge phano haipano polbanya sijaka nain samaba pol tumuno oro kerong tai nangli an sakangke room bo ba kong sakamo pheo bo kong saw ga ke kerong chu gedang thangka botamo you word no use kai God forbid abo hi engi simaya akong sawta hamage kerong tabu gunango kerong mol brum no nangai kerong bo in fact noro omang tesama dauna ta techa omo kisa ang joro lai thango side tracking thango ta noro wansung nali musino kerong kaitor bufuru sao simon sari kaitor musino bufuru kerong ru kisa mutu klain nali Orang berdua asing pada tangga, ama malah yang tak kau belum jauh. Aku mau berdoa, soalnya kita berarti musuhnya. Half correct, half right, half wrong, half. Apa yang saya lo kaisa Omo sadang. commandment gotong Aku jaga ang bahagi ang saya kena explain klayo na haka ang oban besal klay tanay. Bahagi aku correct ngangkai. Hasing khung lungo thangpro hasing khung lungo pro thang Egypt ne okore thang Egypt ni kai chor borono phyogi tui phebro thangpro ya ta thangpro ka bo thanam sung thaman se phyogi tui phebro sabo kari tui phebro salvation in one sense hai deba salvation man mani ulo kai chor borono tam saka ang sinorno phyogo ang sinorno Egypt hani kari tui pheo boro lama corona na pro tong hota ko lama koroya khapro sinai hate boro phaidrop siko azoro se kai tor kerong sing tau sin context so tau Christian context so once nagi tamba kerong bai muthang jagya pheba ang Christian tomong tong thana ni bagi bo ang kerong nango Christoni tomong ani pohor ani bising te piri rohanan bagi pirna ni bagi aba khaba Christoni pohor ani bising te nukjanan bagi ang kerong nango han bagi actually great law bo kai to ni khair mung bai sir jago sing kutu kalai tumun wan subui nanya ni kaita anor ta sade jan nang khai jotor mani mansa nang tabu kerong ko no sai tong anga ko no saya ko ang samani kai tabu bo sing kathang tongi thangnan bage Kristoni tomong tong thanan bage bini wan sumung hai seni life to tumunan bage to have the mind of Christ kai to ni kerong sara ta sing maya bano han bage kuma kaham mo tharogo healthy church rogo biblical church rogo sinor ko to motha kupruna sakang tungtam no thlale motha kupruna sakang baksa Lord's Prayer oklay benediction benediction klayo boro hungkai 10 commandment no porwise aron kutulu biblical church kai tuni kok thai boro bokono sawoje salvation is by faith poito khlaima baise sing kai tuni khairong mani bisingte poito khlaima baise muthang akono phurungo phiaba mo thani boro kupuri thana sakan o dosa gano pori thang bro tangka amu baise nin life reflect khanyan laida amu baise nin tomung kaham ngi Kristoni pohor no pirna ni keba eta kora ya kya to kerong na liya kamu bodai tadi untuk jomang tak kerang nangli ang borok buthari mano ang tatal sawi mano ang sikok ngi tong mano bodai tahu pas orang untuk jomang dia
Erona nani aja. chaos ng tanete chaos Apa lagi no. am bagino bible lo krakhe basai tong yawi sing tumuno poito simi khlai tong ne ngkai charismatic chaos sori bana charismatic chaos ngkai abon ni emotion by ni feeling by ngai abno zen ni buku phaitang ni wan suktang abon nang khlai tong sinai abu kai tone kok thai ba go tho gyan am tai nai liata ko chaos gata sangta ki fil da phalene pulai tik tang jane jora bulai to haba ngai orang texas hasuna ta tabu Protestant rong ni kai to sung 66 books ekdom confirm kai tone kok thai ne puila ni simi tau Athanasius song 367 AD rogo boro ni council rogo gosilaye os 366 bijab no sini kai tone kok ni sung sajak man mangkha pheba tongte o manak mani jora wong kai boroni tradition ro hape kya tam podre porun ba khang reformation kha 1517 no Martin Luther song ro boro katal dormo start khaimania boro mo haino khorang ti samane se kai to ni kok thai phai sing kifil lai pi chuana kai to ni phring mungo kai to ni botamo sa sini langmano te sini poitono te sing bono flungmano te worship no te ta ko abono te phadi sing kai to ni kok thai se cheri na le chuana hani se bota he kifil ru ga am hai mane joro wo 1500 ni yang last bukhago early ko late 1500 ko 1600s rogo om hai kha grip ko tam sorry Roman Catholic rogo boro ring kha phaji sumo council asu lai sinai o Protestant ro belekhe ubrum jabrum kha kesno sini member ro tabu kisa tam jani daw ro klai tomi kha hake boro tam kha kha Council of Trent ni boro kha council asu lai kha aboni podre pod session throughout many years kuma bisi romai borok a council lo asuk laikha chap laikha salaikha tamo sing tam khlai lai ngazro bro o je extra 7 books borok apocrypha ni 7 books no boro azro add khlai rekata gaboro ni tau 66 plus 7 engka kaino 73 bijab thang ta bon tau engka kai sangkhai amno mani sangkhai amno gosiata sing amon bage abono just literature khlainai to sing nai mano tamke abo inspired kai torni phalabai kobol jagi simani o inspired word of God ni sing abo tasingo dako Albert okongno cyclang kha angono ta emphasize khlaini mo songo okongno tui tabata bunyo sono boi ha kai ni sing manta are noro azoro wo asak kaham boy chijak all 7 apocryphal books abono noro yasa yawe noro khabule tabo John MacArthur study Bible R.C. Sproul abo khab Reformation study Bible podre pod visa brok tahenor oro kono khana display khaijak abono pori tong lasa abono hongke noro baige pori to o apocryphal kana kitang poria haini bo borok sungmanla ambage sung okongno saimana nango apocryphal book abok tamnai perfect ni apano sangabo porwe somehow or the other sangabo kune jagamo samung rogo sini practice rogo chugui mano abo kamnang samung nang sugya akogbuya hanbage baksabo sa Protestant Bible rogo paithak bukhak rogo appendix rogo o apocrypha ni je 7 books no add play rezaman rotong mane bro amuna ebeno abono nori hosugdi ni bos Bible ni to saya Bible kai to apocryphal ni ortho sa abo extra amo deuterocanonical abo khabar deuterocanonicity maklai kata tai waisa boro kai to ni deuteronomy mane second time kai to ni kok thai tamo ani borok halaye eke gosilai kata hinga tabungni bijab ro weching bhagi phelai tabungni o jeng bijab pori tomane ro bo sangabno hnya inspired hani hnya sangabno kai to ni hama ni sing hnya singhono o boro kai to ni kok thai bai argument rekhang kai to ni kok thai bai riksawi bo kai to ni kok thai bai go thogei phrengi tong hang kai angmono khananai yasak nai hayang kai angmono khanai obna poria obna ko yasagi na yata ko apte ni hanbege o inspired by uninspired abono sung distinction narana namuta boromuni sungkai kalai mano sayami mano fallible sung borok jotono sung kalai mano sayangi mano
error khaimano but kai to ni kok thai just 66 boy bo hangkai inerrant infallible bo khalai bo maya bo saya bo maya bulung maya or ye tabo hata mark some translation khaimano bo saukuma mistakes tongo abono bo khlaina bo ge buzdan bo son nangai pobo hangkai abono saibiata hangkai baksa baksa samane bible lo saya tong mane kopiko akong ya but then bible lo saya kre hingi samane ka original je ko manuscript ho aro kono bul kre kai to ni message aro kono bul kre abo srai srai ga om bairik sawa ta kisang apply disona nangano ka surita jor like hai Martin Luther je pro Reformation start planya pro Martin Luther song John Wycliffe song borong kan kai main boroni nahar mung kai Bible no albainai rong no phano Bible por nani amase boroni agenda Latin rok ngka abo lekha pora gana rok simi se mane monk rok simi poriman la Greek Hebrew sangtau Bible tong tong ka sau poriman khomba badan borong ka vernacular rot langnani sak sak ni kok by Bible porimanani borni nahar mungta tindel songe hingka ajoro Martin Luther na sangka Martin Luther nung to kaisa belekheno ban kotor sabai tong ban kotor sabai tong tangai hingka o ban no sabai mani bai nung saidaman tui busuk torno tui toroi butai hai borok busuk obrom jabono nung saidaman akok bos hakata hingkai amo ajoro Martin Luther apongno sawo saimano tabuk o ban bai ma bai borok kobang mano bujilai ma bo phelai mano phelayo tau phelai ka hain bagino o Protestant Reformation ka bai phemai mano lo nai nai sir ko denomination busuk bangkha false teacher bo asno bangkha personal interpretation po ano kai to rokok saw the Lord spoke to me the Lord said amti mangta ko personal interpretation hingka Martin Luther na ajoro bono buisingka nung kiriyada oh danger no oh mo agi je tong tomana bu thing tong mom rok sing porwe bor phurmane thing tong nung tang bai tabo bo abono albainai rok musuk murungnai rok pun murungnai rok wak sunai rok apte herono ba nung omor namasung tongba Martin Luther saka so be it tumung no kubui pirjang nan hingkai so be it kubui borok saiman thun hne se ajoro Bible no translate khajal aw aboni dangers tongo aboni tamnai drawbacks tongo abo pros and cons haita ko aboni kongma cons tongo phiaba kubui saiman thun sak sak no nung elembang ne kok khaino porwe am jogei aje sengtau saitong phanongka na takok Nelson takok nel ko the Albertson cycling man abo kubuya norok sak sak no am jogei nai manthun ani se Bible ne translation zakata nga kamno na ta song khlai tongta nga boro ba am ta ko so be it maita kai to ni kok kubui saiman jana ni bagi nga kai abong thun ingkai tabuk ni jorawo sung Bible no jesung no time mansak sung abono sini bomtom berawe sini brain sini intellect no invest khlaye sung study khlain anjauta ngambui no sini o sola scripture ni aje ko koks khlai mungo angka okono tumnan musung sini sola scripture o Bible ni a doctrine bakaw Bible ni a phurungmungo obo kai phurungmung tongo je kai tuni kok thai is clear perspicuity of the scripture means someone inkabo Bible ni bisingte khlai kai tor je kok kasar ma mo sungjang mane abo well and good clear enough tabo muthangjang na tei rok ang kaitor bai kaham jana bai tam khayanang na angno kaitor tamo khlai tongnani musungja abo Bible sajang mane ebeno clear abno kebo doubt khaimi abno kebo tam nai ko dibang khaimi ata abo saya hani kebo khaimi Bible clear han bage aje clear jaga wo sing jotono basalanya nang sing tamno tabuno khungkang a clear jaga wo phana seseng basai malalia tangai scripture alone krikha Scripture alone krikha aro sing tamono o goza ko Council of Trent salama kahai Scriptura et tradition sama kahai Scriptura and tradition sama kahai
ঠিক নসিনি বাইবেল কয়েকটা প্যাসেজেস রক ডিফিকাল্ট দङ যেটা যে জায়গাयाव जों फोरोंनाय गाहाम नांगौ जों बुजुगै सानाय रक नांगौ आबो तो बाइबेलाव साबला काइतर जों पदरे पद रोखा हाके जों नबर बाय कबनै तनिया तै खलाय जों राखसाय तंनान बगै हिंके ठीक न जों फोरोंनाय रक नांगौ आमते हाय प्यासेज रक दङ आमते हाय माने रक दङ बाइबेलाव साजाक माने फियाबा जे ओ मोथांजाक माने रक नतै काइतर न खुलुमनानै नतै काइतर साबो आमर नतै हिंकाय जों ताबो एलेम्बाक नि अथॉरिटी वो रोमै आ क्लैरिटी न रोमै जों तंथाय तांबगे न सिनि मथारगो बा आखौनो नां सानान सुता सामिया नंतै आता तै तामा एड खायना मसो आं तो आन बायथाकबो खालाम थाका अमनो बररकनि थानि फोरों बा कायसा कताल खलायनाय फोरोंमुं रक सकबाय माने आबो एलेम्बाकनि ककनो तैनो आरोनि उरोनि नायनाय कतालके फोरोंमानि नगो अब रेवलेशन चैप्टर 20 नि 22 बा अब सकबाय आं सामानि बुदा बुजि साइमिया आ 22 वर्स करितो आं अब सामानि से अंगि मै अब हाइपानो अंजाकनि न नाविनाय जेफुरो तेकिसा जुदाके फोरोंगो आफ्रो अ एलेम्बाकनि कक न एलेम्बाकनि कक आबनो रिफ्यूट खलायनायनि बागै जों Sola Scriptura एबा केबा काइटरनि कक बाय सिमि नि माने अबनो जों थेपाय मानिया दिबा तै अमनो तो थेपानानि नांनाय आं ताम साना लाय नों बुसि दामान खानाय ताबो कक बाय कक थासिंगो चिनि अरनि डिकन्स बो अक्रा बो साका अ लनि कक न तैनाय नङाबो चिनि साकनि बिचार बाय आबो रियाखेरक जों बाहायके हंनाय मथारावगो अब हाइके हाइंनाय हाइ संनाय हिने आनि व्यूज बाय आं सा जागै दङै मानो फियाबा अब न सयके मिलिग्रनानि हिंके आ एलेम्बाकनि कक न नांनाय हां आबो अब आरो आता निना कक सातेनो आं तेकिसा ककंनो मुइतुंगो तै आं फान मानो आं ताबो कामि काइसावो काइतोनि कक थाइजे मानसा आं फोरगै दङ सिनारो मथाव बरक लिस्ट तो खैतो गोबां मानो फियो मथाव फायनाय को 25 जन रक 30 जन रक बरनो नों काइतोनि कक फोरों दंखांकाय बर जानला तेरो नाहार दङ हेंका बाक्साका बा yang रो नाहार दङ आंखा काइतोनि कक थाय पियार काय फायजा बर हंकाय को 20 मारक तेखा मिहिम रक दंलायनाय आतैता को फियाबा आं निना कक फायना दांतांगाव खौनो मा सांगाव मन बगिसि जों जे सपनो सामुंसारनानै बगै काइतोनि कक थायनो मा नाहारनाय ताय काइतोनि बोखावनो मा नाहानाय ताबो आं ताहिं सामनि बातानि कक बर करंगै गंगा अकगसे जों वानसुगो आं तुमुंनो मैनिपुलेट खायै बरनि माइन्ड नो मैनिपुलेट खायै या फाननानै बगै आं फोरोंयासा काइतोनि नक थारो मथावो रां खापायग्ला खान बगै आं नांखाय काइतोनि कक नो प्रैक्टिकल सनामै मारनाय हाइताको प्रैक्टिकल सनामै रिखायसे बररक गुबुनब्ला ने बोखानाय आबो काइतोनि कगतरो तांकर करे आबो आं ताइ वानसनो थांया हेब आं काइतोनि सामुनो खलाय दङ काइतोनि कामसारना बगै आं खलाय दङ आइताको कुमा बररक सामि आबो आं बरनो को बेनिफिट अफ द डाउट रुइफाना आं कगनो सावनो बाक्सा बररक अंके मथाव तुबना बगै पदरे पद कगनो साव नों नायनेला क्रिश्चियन नंनि तमं सामुनो न बो क्रिश्चियन नुआ बाय 7 बोसाबतै कयजना को तामखा पोस्ट ग्रेजुएटिंग तंगैख्या ऑफिसर रंबाय ख्या डॉक्टर इंजीनियर रंबाय थांगा बोसों नायथतो बिन न तांगै क्रिश्चियन नुआ बगै नमो ताव क्रिश्चियन सिरताखौ जिसुन थानाय फायसिदि आबोसे गॉस्पेल ने प्रोक्लेम खायजक दं बिन आमो वेल इंटेंशन दो इंटेंशन दो मे थिंक दं बट बिन इंटेंशन कितामो जिसु फायदि हायताको जिसु गिरजा फायदि अब तब काहामारो नों तामो ताकजों मतानो खुलुमै थांबा बिन इंटेंशन थिंक न बट बिनि जे इंटेंशन नो बोजे मीन्स यूज खालायख्या बनो तुमनान बगै आबो का बुल गब बहनि तो मामलासा बिन बखाग बवान सुनता आं से काइतोरनि स्लाइटेव प्रैक्टिकल ताय काइतोरनि स्लाइ आंते कामचारि मानो आमते बगिन बा सामनो खलाय आमते हेके कक खाता बराबर बुल काइतोर बोतेबो काहाम कै साइमनो बो बरनो भागि तुबो त इनफैक्ट बाइबल सुनो फोरमाने मते खाय काइतोर से बरनो मथाङै तुबो जेमन खरसा थियोलॉजियन सामाहाय कुआव कलगै तंफ्रु कथैङै आं कुआव क्लाय तंफ्रु
को नों जेसेबानो बाल्टी खिखलाय रहरे नों बनो हे फाड़े इदि फाइजर कासिर रम दे बकुन दिन रमी मेया आनि सामुं तामुनाय आकुआनो मोनाम रुवे हेक खायो कुवास मा मुथुमनाय आमते पालासे हानबे काई तुरसिमसा सामुनो खालायमानो आनो गोथां खालायो बा आकुआनो फियोबिते खालामो हानबे सिंगारो आनि प्रेक्टिकल आनि जे विजडम आरो ताइ नांलि आरो स्क्रिप्चर एलोन सनांसनाय faith comes by hearing the word of God tasing sing ko khanaka khana tasingo sini takunel sing samane wo sing khanata kai to ni kok thebe se poito phayo ningaro rangri no ni kok samabai amo borongmuni sunise borongmuni siri chase ketok jangnai thanai puro ang abo tamjane sama sakai girjane kok sama kahin thaka omo hain thaka hatani borok phaye mo thamtein sapaikam Kristo thibe mane norono gnang khanya bagise abo norono odikar noro gnang nane abo kaito nono odikar kha Kristo no yasaman bisingto nang Kristo thima bisingti khlai kaham sak kaham tongnane abo ni odikar maybe bo good intention by thanda sak abo saimiye but then binam false teaching abo by borok slai jege okay scripture alone taki sakai ang waisa wan sukta oh kaitor ang o bororok bisma mihim tonai rok janla akulu phatatei nahar tonai rok kaitoni kok sai tongro fan off khairi gade light on khairi gade sanai ro no uf ang bhaike tam khainani ang borno bhaike kaitoni kok nin bukhaw ang daimana ni ga no jora amo kok bani khak sango je elem baba no kono so ani slai kaitor tebo bin mo tharono hamjag ang tamo hamjag Kristoni mothano maybe ang Kristoni mothano pastor okama haitata bono ministry no hamsajak chasajak phungna bage boro mothano abo jot ni kok chaye but boro motion tendency ni kono sabo sin motha bu store kha sin motha boro busuk bang podre porta ko amoni bage phano boro rong motha tumnani chai to man phebo kai to khai ate Kristo bo mothano tebo hamjago bo bini satni langma bini thei yor wise mothano payuba boteo hamjago hain bagai bo hai practical mo thano hamsari sasari tlangan bagai boromuni surok manipulate khaina ga kai tor bini already lm by bo somi paijak bo bahake bini os hamungno mo thano molbrum brumo bini chungsa sa declare khaina bagai bini glory no manifest khaina bagai ko Ephesians chapter 3 verse 10 samaka hai Christ kai tor ni manifold wisdom of God kai tor ni podre pod lm no mothani bisingtui bahike bo juge generation to generation until kingdom come bo khlai thanai abo bo kaham kan saiman jak aro angtai bible no twist khaye bunyo rangri rnani 110 ni kok khai bible samani bai ang phurungmani abo alada khai artai nanglia scripture alone abo no sikri marok suse tongke bible ni nai norok tagai ting tongka ni malaki ni abo no sawine ha abo ang kisa abo samia jora the like abo yang nai khanke chung to o ubo 110 to chung loni sikang suru sunu Melchizedek no Abraham romani chung abo Genesis ni chapter 14 19 20 ar rogo nai ke nugo abo no puila 110 nugo haibon abo to lawyer azora to obo chung rong khaba amne obo kisa off track sido off track phana mo ekdam extremely off track ya Scripture alone saman bui baksa sa saman ko nugi na nang ano am jobi sim nai de eno o joto Kristo ni broro ar samung nokha khulo ge nai abuno bakhatam jene hain phayta angkha bole kai tuni kok thaita mo mane phurngna nai tongo abo phurngman gete ala dang tongka abo bahai kenrong kisa wan sunai dang time kom bagi sana thalia badan saiman chin jora sing o jora ni kang 7 minute lai thaga badan omo sing o 110 ni kok no salaima ba o scripture alone ni samani wono boi iko bible o phurungu kai tuna amjogi nai di hne borok refer khaita scripture alone no angbo sola scripture no ngaro no kok no phurung blasa ni bakso abo even shaitan ba jisu no sabla sa scripture on sawo ne ele mago sai context very important ambaga no bible no porikha sing hanyo deksa dekne yang ni pormana abo saya abo bul ang khorsa borok no tithi sikya a tithi pulan simi paithak jora ya phangchimi bahaki tam sajagi pori phakya abno pori na nang
परियांखै जों बुजिमे यांनाय ताबो मालाखाय नि कन्टेक्सआव थांसोमोनता जोंथ' स्क्रिप्चर alone जों बाइबेलनि कक थाइ सिमिस अथॉरिटी जों साइमोन फेबा आमो बो भाइ जरा साजाका तासे आताबो साका माल्किजेडेक नि जरावो अब्राहाम सं 110 बिनि जे आ चौबा खालायमान माने आमने 10 मांसो दांखोमानो 10 नि बिसिंगो 10 भाग नि बिसिंग 1 भाग बरखा आबो साजाक मानेसे नरेशन साबो हमतो इंखा ने खामखन आबो खालायनानै आकौनो साजाक माने इनका बा अब्राहाम सं बुरि खरन खरत नाय तो हन्नु मुना नन कमनो साना थांगाय ता अब तो नरेशन सबले तामंखा घटना बुटे गटिखा आकौनो descriptive talk aborok prescriptive ya prescriptive आम हमती नुना नंगना आको गया ताबुक सं मेलाकाय न्यारो फेप्रो मेलाकाय न्यारो तो काइतुन दागी तंगलासा अब तो prescriptive न but then अर्थ है again context तामो बाइके इनके मेलाकाय नि जरावो जों आबो साइमनो बरनि सिचुएशन जुदाइरनि सिचुएशन आबो थियोक्रेटिक ठीक न बनि राजा रक तंग बनि मरक तंबायो फेब काइतुरनि अंडरो से आ राजा काइतुरनि प्रॉफिट संसे आजरो तैदुलि तंग इट्स ऑल टेंपल सेंटर्ड बरनि आजे अको नक थारो किटिंग से बरनि जतनो सिस्टम गवर्नमेंट नि रक जतनो फंक्शन्स हाइन बगे बरनि जे काइतुरनि थनि याफाना नांमने आबो गोबांमा almost like 25-30% I talk some the tax remane hairokta hinkai azoro bororok रिलाइलिया काइतोनि थानि याफार लाइलिया बनिया टेम्पल याफार याके बाइके चलिसिनाय बाइके आज नक थारो तंतनाय रो बाइके सामुं खलाय तंसिनाय प्रेक्टिकल अब तो थिन नकबले बर तो चलना नाय काइतो रा बाइके सिस्टम आजरो खलाय रिमानि बा हिंकाइनो आजरो फेमिन नन चेंखा वाते वालिया बनारो माइखुल हामलिया बे काइतो साका नंगदि नायनायदि नखा फेवगे आं बाइके हामारे नखा फेवगे हामारे नाय खामखनो अब पकेटआव आइछनो बैंक बैलेंस आम लटारि मामा काहाय तीर्थनि मानानि आको गेटा बक्सावसा क्रिस्टियान रसुक सुरिना तीर्थनि रक्ता काइतो तिन नम्बर तानमाने 20 ता नम्बर ने बिसिम काइसे पन नांगदे आनी इमां जे इमां नो आं इंटरप्रेट खायमाने आबो जसको नांगदे थापा नुंगमाने माने तीन सारा 3 हाउस 3 एंडिंग आबो जतन काइतो आं बिसिम पन नांगदे हाइता को आर्थिकै नखा फेवगे हामरने आको सामानि आता सयनो आजरावो काइतोनि थानि बरनि बखा किफिल गता खा किफिल गता ओ कुबुनोबले काइतोर सुनो ओ जे सिस्टम खलाय माने नक थारो या फारनानि ओ नक थानि बिसिम तिसे सिनि देश चलि दंनानि सिनि को गवर्नमेंट फंक्शनिंग तंनानि हिंका आव सुम या फालायसिनाय हिंका आ या फारमुं या फारे काइतोनि थानि खा किफिल बर काइतोनि थानि फायमा बाय सयनो वाते वाखा जोंहा कन्टेक्स्ट परिनायखाय मालाकायनि बिजाबनो आसतुलगिया परिनाय ना माबनो परिनायखाय सयनो वाते वावे माइखुल ताइखुल हामबाय खाय काइतो हामारे खायदा हिंका ताबुक जों आमनो से साका नों मारनाय 10 को 100 बगेरे हिंका ताबुक जिसु ख्रिस्टनि कक बाय जों नायनायखाय तामखाना आ बोरै को आबनो विडो नन साबलेना आंको बसायखर जेजा बंकाय सिकिसि सासा बिनि जे तंमाने आमनो काइतोन थानि याफारिउ आज ताइ खरसा गनां साकाबा बखाबा बलाय तंखा काइतर बमनो खा हमजा बमनो काइतर यासाथि आम बगिनो इट्स नॉट द लॉ नॉट द लेटर बट द स्पिरिट आबो इम्पोर्टेंट आं खालायना नांगौनिसिम खालाय तंगो बायमोन बाया बट निनि बखासे थिगना नाय निनि बखासे थिगना आ जिसु ख्रिस्टनि प्रिन्सिपल का ता माइसे सिंपल को साना थांगायता आनी 1 लाख मासो हिंका आतनि हिंकै बनां अंको बेतन कम जाखायसिना बिनि मासो फायमाने से 10,000 संजोतनो सावो 10,000 बाय 15,000 20,000 बाय दुनियाव अजरावो नुखुं सलिमिया फेबो जों सावो नों मारनाय नों रेडि रियाखाय नों काइतनो से खगै दम खलायो सिनि अ बिसिङनो बाइबेलनि फोरोंमुंबायनि अकनो साइथमदो बुमुं काइन सानाया सिनि बडी ऑफ क्राइस्ट जे मिनिस्ट्री वो आरोनि जे अंखरि फाइजाक बररक आन कुया सङो आन कुयानि चेराइनो नायने रक्ताको नायने रक्या नायने जे बाय खरकसा बोनो बरबे गदालि तंमाने फेबा बोनो उलमा साका आनो कुया नायदि उमते खायसे आनो आनि खाय माय खायतनो ने बिनि बेतन 7,000 काइतनो नोंथाङै खगै दं 3,000 दे
amsak rang rodi podre potta ko bokhabini maso 10000 bonang saitong han musung sumar nai 110 tam offering botong 110 ni loglogi offering tong tai podre pod tam tam ya phalanya ni gizawo kuma nung mar nai ma ya phanai hai ni saitong ani khai 1 lakh beton mana ang 10000 ri phano ani kun phan bepa ya ani bank account no han balance burungjak jisu oma high context no bo sana nai man ka bose nungtang ni bagi nung rumi to ni kai tor kun dino sana nai man ya je sung buni aro rangri thai ngai lakai ni thongani khabani ni kha kor bai within ni poverty o tong prupano nung je mansak chuksa kai to ni thane ri dar kun number kre nini jotono saboti rono nainani wo nung abo ekdom kisi sa se tongrugu tai nung tai option se kre inka nung tamo khlanya jaro nung tamo khlanya kai to samang kai nung aprupono je mansak khapyogi kai tor bai nini a wan sung wo understanding wo tongai nung kai to ni thane ya phal no 1 lakh manai eba 2 lakh 3 lakh jespon ma khatabo bon bo amtin chau nung tangi 10% nung tangi 10% nung tau 10% ba nung yang 90000 tongkho 90000 kun dino nung nangya sai nung thanan bage a jaga wo nung kai to ni thane wo kha kupur bai ya phardi kai to ni hawana ni bage nung khai aro tamo thar panyani rocks wan sugin dong hangkale abukai nung sungsar ni manai khna yo ni wan sumung tongman klaita jisuni principle ka amte chata to hoi sola scripture thang kai bible no o kaisa youtube channel tong kai when you understand the text ma kai je person text no understand playo kai to ni kok thai kai ama kis pro जों काइदरनि ककनो आरनि उरनि नालाय सोलोंलाय माने तुम चायं तंखे आबनो आ एरर न एक्सपोज ब काइदरनि ककनो खलायनाय ते करेक्शन ब काइदरनि ककनो खलायनाय जों दिनैनो की वर्स 2 Timothy 3:16 नि जों आबनो पयदो खलायो तै आसे जों फलगलिया